Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجنة ونعيمها أسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. La iya surga nania papenya man narito na paupai tau masalawae nania tau mapasalamae andrange to mapabarakae masari pangulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba'asannakum Allah Ta'ala wa maraja kama sinama sannafamasih abtadi'ul imla'a bismiddatil aliyah upamula mo ibarasanjina saba'asanna sanaf wa maraja matan reweng mustadirun fayudul barakati ala ma analah wa awla Rigau angka kutuntu ibarat kamay gay masari papenya mangupuna yenni ya ukuasayiritung wa uthanni bihamidin mawaridu saygati haniyan nanniya wapunjito kana sabab papujinan niya umpuran naritung manomo na mapasaw kininawa mumtawti'an minasyukril jamili mataya Rigau angka ku tanangi biritua sukuru kemasaro kasingeng wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah naniya mapasalawat ka andrangi mapasalama kama sarita jang risipa kiena sabaat diola naniya apamulangan al-muntaqil fil ghururil karimati wal jibah tajallal pula nairiyanin roma labbiyan niya di rupa mattafaing wa astamna Allah ta'ala ridwana yakhussu itrata tahiratan nabawiyah dan niya wala bunabuwatul kung Allah ta'ala riyamatan tuwayang iwijam mapacin na nabiyang wa ya'ummu sahabati wal atba'a wa mawala naniya niyo labang yang sahabain kuwato patau makan cuerengin naniya tau mariwang yang ngirito wastajidi hidayatan li suluki subulil wadihatil janiyah naniya wala langat isawai apatiruang mulai lalam manasanasayitam masalawi وحفظا من الغواية في خلقات الخطأ وخطأ naniya milaw akan itututok ka polariya puasangeng ngolay lalalang atas salangeng wa anshuru min qissatil maulidin nabawi syarifi burudan hisanan abqariyah Rigau angka ku palabang iripaw na jajingan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinrupa-rupa sanindang masaro kasingnya mabat yariwanuay abaqariyah nazima minan nasab syarifi qad tu'alla al-masami'u bihuna Rigau angka ku matuatu ya batir manabbina Nabi sallallahu alaihi wasallam sin rupa-rupa geno mapuna ena posumang kange parang kalingay na sabaan ningan narito wasta'inu bihawlillahi ta'ala wa quwwatil qawiyyah naniya uwalaw tulungang riyalo uli na pong Allah ta'ala naniya amawangan na apasawrangan narito فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله karena majapun aritung degaga ilopa kulle sangadinna ilopa kulle nami pong Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.